Jauh keneh mang ieu teh. Lumayan kade maneh masuk mabok angkot. Leung mun utah teh keluar sangu, maneh masuk ke luar negeri. Wah, 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 ada Bajra dan pamannya. Apa kabar? Alhamdulillah seperti kemarin. Lain teu sangka bisa muka usaha kieu. Ya, hamdalah lah. Keayaan yang maksa saya. Syukur atulah. Lain ieu mah nya hampura, rek langsung weh. Meser doma hiji. Ieu si Bajra ieu yang kurban cenah. Wah, mangga. Ada banyak mangga. Hayang yang mana? Pandang-pandang aja. Pokona mah anu gendut, warnana coklat, buluna rada jabrig. Mangga ada aja. Atuh ajag mah anjing, Mang. Nu bener atuh customer Islami ye. Beungeut ya. Sabar. Ada banyak. Hargana 18. Deal. Malam takbiran ka bumi abikeun nya. Biasa. Mangga laksanakan. Pas malam babaran adha sama saya jejapkan ya. Sep, mau kemana? Gue mau ke rumah lu. Lu mau kemana, Cok? Ya, gue mau ke rumah lu, Sep. Mau nyamperin lu. Wah, jangan-jangan kita... Lu mau temenin gue nggak, Sep? Mau kemana emang, Cok? Gue lagi pengen buat makan somainya Mang Ooy. Temenin gue yuk. Lu aja dah kayaknya, Cok. Gue nggak bisa. Lah kenapa? Dah, gue lagi bantuin bapak gue benerin genteng, Cok. Ini gue ke rumah lu mau pinjem tangga. Tangga gue rusak. Gue traktir dah. Yuk gas. Mang Ooy. Si Ucok. Mau beli apa, Cok? Buset, beli somai emang. Masa beli oli? Iya, gue jualan somai. Mau berapa somainya? Somainya 2, Mang. Mau dibungkus atau makan di sini, Cok? Makan di sini aja, Mang. Oke, Cok. Duduk dulu aja ya. Jangan pakai lama, Mang. Iya. Wow, cewek tuh, Cok, beli somai. Godain Kiu. Masya Allah. Manggil. Kagak, Pak. Saya lagi godain burung itu. Oh. Mampus lu. Lagian cari masalah aja sih. Mudah-mudahan gak makan di sini dia. Makan di sini, Bang. Mampus gua. Tinggal di mana, Dek? Cok, pindah sini, Cok. Ngeri dicaplok gua. Udah, situ aja. Ngapa sih, Dek? Iya, Tante. Aduh, nih mulut. Iya, Om. Tinggal di mana? Tinggal di Tajur Ngulon, Om. Di mananya tuh, Dek? Deket musola Al-Huda itu, Om. Oh, anaknya Pak Batak ya? Om, ada ayam tuh, Om. Mana? Bentar, Mang. Nunggu dia pergi dulu. Nah, hanya can datang wae doma teh. Tos teu kiat ye hoyong mencit. Nah, ada lain maneh atuh barina oge nu mencit mah. Ku panitia kurban atuh. Mang, berlebihan, Mang. Mundur deui weh, langsung turun kena di gigireun bumi abi. Hebat Jadi maneh kurban teh.